Jauh-jauh tu sa ka jam-jaman nama ka jinana sulivat. Saka tu chua ka jam-jaman aureja supui na kainu atsamas. Imazai toa pina sa sva rivatan a tai vril. Imazai toa aroa kayan, imazai toa tapuru katu picho akaran, pachu tapuru katu aro akaran. Ama sanital imazai toa shiva kayan, imazai toa ita karan, pachu dusapuru katu dusa karan. 历代志下8章17节到18节，9章1节到22节。后来所罗门到以寻、加别和野路去，这是在以东地区阿卡巴湾海岸的2个港口。西兰王送给所罗门一些船只，船由西兰王自己的官员指挥，并有经验丰富的船员驾驶。他们跟所罗门的官员一起航行到厄斐，从那里给所罗门带回来大约15000公斤金子。示巴女王的拜访。示巴女王听见所罗门王的圣名，就到耶路撒冷来，想用难题考验所罗门。他带来一大群的随从，还有一大队骆驼，卷着香料、珠宝和大量黄金。他见到所罗门的时候，把所能想到的问题都向所罗门提出。所罗门回答了他所有的问题，没有一个问题能难倒他。示巴女王听了所罗门智慧的话，看到他所建造的宫殿，又看见他桌上的珍馐美味，他淳朴的住宅，王宫侍从的组织和所穿的制服，上酒的仆人和他们的衣服，圣殿里所献的祭牲等等，惊奇的说不出话来。他对所罗门王说：“我在本国所听到有关你和你的成就及智慧都是真的，但是直到我来到这里，亲眼看见了这一切，才真正相信关于你的大智慧。我听到的还没有一半，你比别人传说的更有智慧。你的仆人多么幸福啊！他们可以常在你面前聆听你智慧的话。愿上主你的上帝得到赞美，他立你作王，使你奉他的名统治，表示他多么喜欢你，因为他爱他的子民以色列，要永远保护他们，所以立你做他们的王，使你能秉公行义。示巴女王把带来的礼物赠送给所罗门王，有大约4000公斤重的黄金，很多香料和珠宝。所罗门王从没有收过比示巴女王所赠送的更高贵的香料。西兰王和所罗门王的仆人从俄斐运金子来，也运来檀香木和珠宝。所罗门王用这些檀香木做圣殿和王宫的阶梯，也为夜市歌手制造竖琴和七弦琴。犹大从来没有看见过那么好的檀香木。所罗门王除了用礼物答谢示巴女王的馈赠以外，凡是示巴女王所要求的，他都给她。于是女王和他的随从回示巴去了。所罗门王的财富，所罗门王每年收到23000公斤以上的黄金，另外还有商人缴纳的税。阿拉伯楚王和以色列各地区的总督也向他进贡金银。所罗门王制造了200面大盾牌，每一面用约7公斤的金子打成。
他又制造了300面小盾牌，每一面用约3公斤的金子打成。他把这些盾牌放在黎巴嫩林宫里。所罗门王又用象牙造了一个大宝座，用最精纯的黄金包裹着。宝座的前面有6层阶梯，连着一个脚凳，是用金子包裹的。宝座两边有扶手，一边一座狮子。每层阶梯的两端也各有一座狮子，共12座。任何王国都不曾有过这样的宝座。所罗门王所有的酒杯都是金子做的，所有在黎巴嫩林宫里的餐具都是纯金做的，不用银子，因为在所罗门时代，银子不算贵重。所罗门有一队远航的船只，跟西兰王的船队一起航行。每3年船队回来一次，带着金银、象牙、猿猴等回来。就开暖什么？Satu tu asina apolo kai imazaitua siva kayan imazaitua tiro karan patu sepaja karan。18女王听了所罗门智慧的话，看到他所建造的宫殿，又看见他桌上的珍馐美味，他淳朴的住宅，圣殿里所献的生祭等等，惊奇的说不出话来。历代志下9章3到4节。Tujuan kajam-jaman asini pupatarvan， 让人惊奇到说不出话的上帝。那巴克苏马利亚拉瓦18女王远道而来，原想用难题考验所罗门王，所罗门却回答了所有问题，没什么能难倒他。18女王的提问或许是有关国家治理、领导统一，甚至生命的难题，所罗门能一一回答，是因为上帝赐给他智慧。历代志下1章12节，上帝应许所罗门，我要赐给你聪明智慧，超过以前任何一个君王，以后也没有一个王比得上你。上帝的作为在所罗门身上彰显，让18女王惊奇的说不出话来。只能说所罗门的智慧让18女王也认识了上帝，不禁说，愿上主你的上帝得到赞美，他立你作王，使你奉他的名统治，表示他多么喜欢你，因为他爱他的子民以色列，要永远保护他们，所以立你做他们的王，使你能秉公行义。惊奇是人在信仰过程中常有的感受。圣经中多次使用惊惶、惊讶、稀奇或惊奇一词，来形容人遇见上帝时的感受。上帝就在我们身边，让我们处处发现惊奇。之所以惊奇，是因为出其不意，超出人的想象。惊奇表示出乎人的意料。创造者上帝本来就不是受造的人所能掌握，正如保罗在哥林多前书2章9节所说，上帝为爱他的人所预备的，正是眼睛没有见过，耳朵没有听过，也从来没有人想到的。因此我们在信仰中应该会常感到惊奇才对。人们会惊奇，是因为隐藏的上帝彰显了自己；惊奇是因为上帝让人突然明白；惊奇是因为上帝的话语带有权柄；惊奇是因为上帝以大能行了神迹。惊奇就像心里有一个接收器，使我们原本模糊不清的思绪变成聚焦的具象。惊奇是因为上帝的丰盛大过我们的想象，不仅赐予丰盛的物质，
他更有丰盛的恩典、慈爱、怜悯。上帝将这一切的丰盛都藏在他的爱子耶稣基督里，因为上帝喜欢使一切的丰盛在他里面居住。哥罗西书1章19节。不止如此，上帝也使用惊奇让我们察觉他来拜访。当我们惊奇时，我们相信上帝就在我们身旁，细心地吸引我们。我非常喜欢新的圣诗27首《我主上帝》这首诗歌。一开始是学华语，歌词唱到：我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！上帝创造了宇宙，让人举目就看见一切奇妙大功。上帝更差他儿子降世，在石架上舍命，在使作者心悦诚服，惊奇连连。后来吟唱这首诗歌的众人，也无不赞叹上帝使人惊奇连连。Sini padazekan tu chua ka jaman-jaman na pakisuma di arabaca. Sini papucawan sini nati noa cemas. Tua mana na kiparentina kemasivarong. Cara izua sakame na pakisuma di arabaca. Sini pavai noa cema tanutin. Aicuati soromen. Maban na pinabayan noa cemas tua cawan. Saka na makai ti majuana na pasasalungwa tua na naman mga saka linungwa saka ina cuvung noa cemas ay chua kina kumdan ani soroman tayaw. Saka ay chua sini papu pichuri tanutin ay na paksumali rabat ay chua paksumali no ya no inati no cemas ini kata vavarain tayaw. Ana naman mga inati sakamaya no ata cemas. Saka tiken masimaza tua sini pasamarau imaza tua哥林多前书2章9节pasamarau tanutin. Saka pauli da zwa vincikan tua si siu amaya tucu azwa pinadire no cemas tua marka na kilivak de maju chau-chau. Inianan ka pacung ada maca cau-cau. Inianan ka ramanda ada salinga. Inianan ka makinumnem itu ada warung inaya. Aicu kai no cemas sini pada jika janutin. Sika imaze itu ada saruan paralo tanga izuano kinumnumitin. Izuan gemau gautin tu anak paksumadi rawaca sini pavai no cemas. Ini kata sika kelangan, ini kata si patsunan, ini linungoangan no cemas. Pina seilingan ngati no cemas. Pina pewarungan ngati no cemas. Saka nakuni katina kemelang tu caka zaman-zaman tua mana aicu ada kama cemas. Pa ori dangatan turi makaya kasih tuan tua mana da mapas seiling tayau. Saka ada kama cemas namautan matucua ibu dan nudim ayatua kama pasusu ada kama tayau pasusu tua warung ni maju sam pakizangi tua alaka kina semasan pipenulatan aicu mavana sini papumangwa tanutin ayatua kama pasusu tua warung ni maju sa pakizang tua alaka kina semasan pinpenulatan aya papupisu le tanutin papumangwa tanutin tua ada cemas na paksumali arawas nuna masalutin nuna kiparentin cara namangwa iti tara na 10 antin tua ta kini kacawan taya kumalia sementin tua ta mundai tua na makakai zuan taya nuna kiparengiti nuna masalutin tua cemas tara pasailintin tua cemas tara na satsalitin ayat tua na masalutin na penauredantin iti tua ta cemas saka
latinana kemelan latinana kiparare ngapororau ayakana popobisu janjin tu so akajama-jama satu出kini pagi ni menemukan最近一周来让我感到惊奇的是什么？上帝就在那里吗？Sina tu so kajam-jaman aruta kigalui na kinmen latinana gemalo kinmen ayakana pasamarau kainuli 时刻不离去人的上帝，我喜爱你的拜访，有时是轻声温柔，有时是惊喜欢呼。恳求圣灵开我的双耳，使我听见你的轻声细语；开我双眼，使我看见你的奇妙作为，帮助我在惊叹中把生命奉献在你面前。奉主耶稣的名求，阿门。Mali-mali tu so kajam-jaman na makatinana. Misa selang kilaroy to mana sini pada jeka tu so kajam-jaman nuata cemas. Paulidangatan na paksumaliarawat ata cemas. Saka latinana kiparere nga parorau. Latinana kisamula kisusu to mana ta kama cemas. Ayakana demikidiki tam pawapichur tansun tiaken. Sa parma kanu izo ikan na malunga po sinupuan lamun na pajikatanga ayakana pasamarau sa kamali-mali latina na suliba tutsua ta kini adawan taja 平安